ghafarali rabbi wa ja'alani minal mukramin. Wa ma anzalna ala qaumin bilang namanya casnya cas. In kana illa sayatan wahidatan faizahum qamidun ya suratan wal ibadi ma yamtati min rasuli illa kanu bi yastahzi'un alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilayhim la yarji'un wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyayna wa akhrajna minha habban minhu ya'kulun wa ja'alna fiha jannatin min najilin wa a'nabin wa fajarna fiha minal uyun liya'kulu min samariha wa ma amilat aydihim afala yashkurun subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun wa ayatul lahumul laylu naslam minhu an-nahar wa idza hum muslimun wasyamsu tajri li mustaqarrin la zalika taqdirul azizil alim wal qamara qadarnahu manazila hatta 'adal wujudil qadim la syamsu yanbaghi an tudril qamara laylu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun wa ayatul lahum anna amalna zuriyatahum fil fulkil mashhur wa khalaqna lahum min mislihi ma yarkabun wa in min asnamin fahum wala sharika lahum wa lahum ya'budun illa rahmatan minna wa mata'an ilahin wa idza qila lahum taqu baina aydihim wa khalqahum la'allakum turhamun wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala allazina kafaru lillazina amanu anut'imu ma la yasha'u Allahu anama in ضلال مبين ويقولون ماذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا سيئة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور وإذا هم من الأقداس إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وصدق المرسلون إن كانت إلا سيئة واحدة فإذا هم فوج عليهم محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنات يوم في سور فاقعون وأزواجهم في ظلال ولا رائق متكئون لهم فيها ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم ألم أعد
إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني وذلك ولقد ضل منكم جبيرا قصيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون يا أيها الجماع اليوم نطل على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على ما كانوا فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما يمنع الشرع وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحيى القول على الكافرين أولم يروا أنه خلقنا لهم مما عملت أيدينا وزللنا لهم فمنها ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دونها آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم لهم جند محضرون ولا يعجبك قولهم أولم ير إنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا الخلق قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من شجر أخضر نورا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يقول إنما أمره إذا أردت يقول له فيكون هذا الذي بيده ملك كل شيء صدق الله لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك المؤمنون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وعلى كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه وما أنزل من قبلك لا نفرق بين أيديهم ورسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ارحمنا يا أرحم الراحمين
ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين رحمة الله وبركاته أهل البيت إنه حميد مجيد أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله أستغفر العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي وكيل لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله سيدنا محمد رسول الله Dan di kamar. لا إله إلا الله 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 La لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله La إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم Allahumma salli ala sayyidina اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله wa bihamdihi سبحان الله العظيم سبحان الله wa bihamdihi subhanallah العظيم
Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. 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 Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa yubarik wa sallim ajma'in. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kencang masinggan kaluan. وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. سيقول الله الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jadi semua nabi. Jadi. Cukup habis pakai. Iya. Tidak sekota sekarang. Oh, oke, kok saya isi. Alay. Apa lagi? Jadi namanya Makan lu berdoa lah. Makan lu berdoa. Sebelum doa kak kita baca. Mudah-mudahan doa Yasin tahlilkan kita tadi dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta kepada Allah, kepada Rasul untuk tuan rumah kita dah mulai, mudah-mudahan dah mulai kok disiapkan badannya di tanah suci, dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan beliau, kita minta kepada Allah, kepada Rasul, mudah-mudahan beliau pulang jadi haji yang mabrur dan selamat pulang pergi. Kita minta kepada Allah, kepada Rasul, untuk kita yang hadir pada malam hari ini kok. Mudah-mudahan kita bersama-sama kita minta kepada Allah, kepada Rasul disiapkan pululah barang kita, dilancarkan pululah usaha kita, takarajon suruh tertian tagah mati saat hidup meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan kita minta kepada Allah dan kepada Rasul
untuk pendahulu kita yang telah yang mati ketik, mati gadang, mati di ombak gadang. Mudah-mudahan kita minta pada Allah pada Rasul. Amin. Amin. Yuk kita payung umroh sama. Amin. Ya Allah. Lah kita sawahkan karena tinggi kita gantungan tinggi. Kita minta guru je labai untuk membaca doa. Kita suruh ada hisab untuk baca doa. Parit surah Arit. Ujian. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum badi'us samawati wal ardi wa ma bainahuma min julmin wa asrafiyana nafsi wa atubu ilaihi wa ba'u salli ala sayyidina Muhammadin wa habibina wa maulana wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika azim wa sultanik. Allahumma salli wa salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Salatan tunabiha min al-jawalil walafad wa taqdilana min jamil sayyad wa tarfauna biha indaka ala derajat wa tuballighuna biha ghabsal ghayat min jamil khairat fil hayati ba'dal mamat innahu samiun karimun mujidawat ya khadil hajat ya khadil hajat ya khadil hajat innallahu ghafurur rahim. Allahumma sallim wa sallim kalimatan wa sallim salaman tamara sayyidina Muhammadin allazi wa tanhalu bil uqad wa tanfarijal bil qura wa tuqda wa ijwatunalu bihir waib wa husnul khawatimi wa istazgamamu bi wajhil karim wa ali wa sabi fi kulli lahmatin wa nafasin bi adadi kulli min ma'lum lak. Allahumma fir lil mu'minina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat ayyim wa matihim wa syahidihim wa qalidihim wa taidihim wa baidihim innaka ta'lamu maswahum wa mataqabbalahum. Amin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana ala duka wa ana ala dika wa dika mastatu uzubika min syarri masanatu abu laka bi ni'matika bi zambi fafirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma firli Allahumma jalni yawmal qiyamah fawqa kasri min kalkika minan nas. Allahumma firli dzunubi matqalan qarim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min hazani rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabban zidni iman warzuqni fahman Rabbah shrah sadri wa yassir li amri. Allahumma taqabbal wa sawaba ma qara'na minal Qur'anil lazim wa ma halalna wa ma sabahna wa ma astaghfirna wa ma shalaina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adiyatan wasilatan wa rahmatan nazilatan wa barakatan samilatan illa hadrati jamil summalata jamil ikhwani min anbiya'i wal mursalin wa awliya'i waswadai wassalihin was sahabati wa tabi'in wal ulama'i amil wal musanifi mukhlisin wa jamil mujahidina fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikati muqarrabin khususan sayyidina Saiki Adil Abdul Qadir Jailani. Amin. Summa ila trati jamil ali kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil ardi la magharibiya bariya wa jariya khususan naba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhana wa asatizatina illai arwahi khususan Akmal bin Rajubuki fatikum nanar.
Ilahi arwahi khususan marna binta marafatikum nanar fatikum nanar. Ilahi arwahi khususan manara bin madurafatikum nanar fatikum nanar. Ilahi arwahi khususan amir sarifudin bin fulan fatikum nanar fatikum nanar. Bisa dito pulang. Ano? Fatihum nanar fatihum nanar saibul bait malin mole Safrizal Safriyadi Haji Mabrur Fatihum nanar wali manis tamana wa nabi sababihi wali ajlihi Allahumma fir lahu warhamhu wa'fi wa'fu anhu wa akrim zunulahu wa syamar falahu wa aksilu bil ma'i wasyalji wal baradi wa nakihi Allahumma la tarimna jaraha wa la tafina bagda wa fir lana wa laha Allahumma la tarimna jarahum wa la taftina bagda wa fir lana wa lahum wa likwanana allazina sabakuna bil iman wa la tagfilu bina allazina manu rabbana innaka ghafurur rahim Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'da wa fir lana wa lahu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'da wa fir lana wa laha Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'da wa fir lana wa lahum wa likwanana allazina sabakuna bil iman Wala taj'alna fi qulubina ghillan ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma fir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril wa syarifi sayyid wa difati wa sahbihi wasallam. Allahumma ajil rahmatan wa firatan ahli kubur min ila sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidayya wa kama rabbaini sagira wa tabina wa bainana wa bainahuma bil khairat rabbil fir warhamna wa anta khairur rahimin wa la haula quwata illa billahil aliyul azim Allahumma atim lana bil iman wa atim lana bil islam wa atim lana bil husnul khotimah Allahumma arina haqqan warzuqna tiba-tiba wa arina batila batilan warzuqna tiba-tiba Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya hudu salam fahaya nabi salam wa qina jadda salam tabarak rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram Allahumma talana bal khair bal barokah babar rizki ababal sihat al babas salam Masyarakat Nabil Quran Al-Azim wa nabir kekalim sarwa dunia wa jabal akhirah rababallahu lakum ya arhamar rahimin Allahumma tawil umurana wa sahi jasadana wa nawir kulubana wa sabit amalana wa syirzakana wa rabna wa nisafideni wa dunia wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir amin Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa taksirana wa ruku'ana wa sujudana ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma awinna fi sakratul maut wa najata minan nari wal afwa idul hisab Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana la taj'alna minal qawmil kafirin wa najina minal qawmiz zalimin Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim amin Rabbana zalamna anfusana wa la taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasadan. Rabbana atina fid dunya Allah ya Allah ya Allah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika izzatil amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sayyidillahum al-Fatihah. Nasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya Allah, amin ya Allah, amin ya Rahim ya Rahman wa'afwana ya Karim wa'afwana ya Rahim wa'afwana ya Rahman. Amin. Allahumma bihaqil Fatihah wa syirin Fatihah khurima Fatihah wa biratul Fatihah wa mujizat Fatihah wa safati Fatihah ya farizal ham ya wa ya kasifal gam ya man ibadi ya da bigal bala ya Allah wa ya da bigal bala ya Rahim wa ya da bigal bala ya Rahman. Allahumma asbatu laka la syarika laka ayyuhanna innaka ghafurur rahim. Amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim innallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Oh, kamu juga